Hasoibe ite mwanya na tigiti ya kiama kia UDA Meru baria barathurirwe muchujone ichona nde bagatumira tigiti ya kiama kia ugochwa ite biage siasa bakiaria siasa baba ne baukete ni untu baria baraethero bagechindana na bo ne bararegire kumira muchujone ibo bakajo kia tigiti uni untu ibo barathurirwe ndebene bakiaria nandi kibante to ne baugete batetikiria gotunywa certificate chao ni untu ne barathurirwe na njira ya umana wero kuthingatira mitaratara ya biama Muthuri Muriuki na Nteto Eje Nkuruki. Nyumangu tukumira ati mutujo jura twathikinde ne kaunti Meru tukao gicokerwa na ndia siasa baria baracindite mutujo juju muno kire MCA ibombete kuchumira muthyo na arua na kuthwa bakirigana na untu bubu bakirotera MCA bakagita gaka barabarera antu bageta mutujo ne bogo untu bubu botibiro tuma mutujo jotejanirwa 2017 Raila Odinga kiri kithurano giocokerwa na achieberie na arera antu bawe bakaumira kuringa kura. Untu bubu butarigiririe Uhuru Kenyatta kwithirwa legitimately elected na announced na aswo ninja president. MCAs bameru barabura achieberie kiri kithurano na bureta bukira antu bakaumira ategiteo kwithirwa bura achiebereti na kwithirwa bura achitete oburu does not make an election illegal. Kithurano ikirathithirwo bwega gutino kurage issues na kura cia tarwa twina resorts na muchindi ara announced na arandikire anti ni returning officers in different constituencies kiwiki ng'ani na inya certificate cia issued etekerie ni tobwikie ngugi ya kwithirwa tukumbo twa UDA to twingi tukona kubwitha na jataone nyakwe na aro nyakwe tuterekeria bweja gwikwa ome tutekia UDA na gote mweshimiwa kinyomwe utirare awea kwina kithurano kirio kwa hiyo atu ibatiga gutera antu bange kanya barabathuri ibetekerio ni wantu bakuga no ni wantu babangite nthiguru ukaja kwithirwa ugwe utireta ground yeku kenda antu baku bakuthikira no bareria no bachwa umenyokeja gutinda kuthiurunka naja ukiraga antu gutena kwina kithurano kenge kejite guti kithurano kenge kejite na ituthithia statistics cietu bwega tumenya atiri gutirio antu barabethera bariku bachokaga bonthe kwa ukethiri bombere guta muchujone bomenye ou neu wananchi bakuga and that's their final kijabo gachoka kaire no bugaitwa mantu yarantu ba mwire no mantu yara murungu amwire the will of the people is the will of God na ndiro mbarao nikirikiama ke UDA gutigira ki ikioba certificate nikena beta na mbira chesa ciao ukente kwena kwa mantu jabo geteis ndenda ku antu ponte bara bakurukire ntuku eu ya musujo eu ikonani kwa na jare mwananchio na mwananchi watangasire uria kwenda tutekwenda antu amwe batuika kiama ikia nkuruke bangi batuika ibo bakara boardroom bakara moteri bakiuga atikure tiringwa atikure gacokerwa utekure gacokerwa no ntukure yaringiro bwega bakiromba ro basindirwe beja mwe bagwatire nabo nikena bomba kurombera mithikari nturi kura muno cha gavana na William Ruto cha urais mageto ambere nabo batige gwetania kinya bakithukairia seneta wetu mithikari nturi kura ciawe nonto seneta mithikari nturi kinya wega kuthurwa batu tukithurwa na itukumrombera muno na support muno inya groundine ende tukera antu bau bange nabo barashindirwe ibatige kwa kigumba kiwe ibachoke groundine either bete independent kana bete ke pate dispute board ete kare nabo baikia dispute chao ka grievances chao nao kana baigwa be aggrieved debate nao inobati gweta batibati gweta kuga kethurano kaire gacokerwa koguo kethirwa opponent yokwa wina thina na uni na election yu tafadhali etakiamene file dispute uthingatire sheria ore batiri diga kujana rietwa ria governor babwe kaba tusiere chaguzi na no bwaringirwo kura kinambije na bwaringirwo kura chienu ara ikongana tafadhali respect ni ubangi na ito buramba batia gweta bwetho kaira mweshimiwa mithekare ntore kura chiawe chia governor bokiuga noe bokwenda abo nengra certificate mithekare ntore akoromba kura ya baobwe tafadhali umeni nyume mugongo jwa mithekare ntore bweje no ntoi bwasindo ira iya tafadhali eje ni bo support your brothers na sisters ba korogere nekenda kya makaya UDA gikomba kugia inya nkiripotera Wero TV nkiripotera Wero Weekend Peter Muthuri Muriuki.